Those natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Skipper tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper tuna today. Laso ile nei aso Lulu matango fie nela fai mai whanunga le lei ai mai se fo ile a matanga i o ngā luenga le tātou malo le a matanga le nei tau sang fau mene nei voi mai asa fau i ele atua ilo nā lofa mano nanga le lei tai te mai o le tātou soifua ma le ola i a ala i whaiva ma tiute mga luenga wa mataine nei tau sanga a malo atu fo ile nganga whaaloalo i whaiva mga luenga ma tiute sa whenga iai i le mawai mga se atu hata o malama le lafo i tau sanga tuai wa tuana i atu. Ai o folo fatu mwhatala fatu tulanga lo ia i lau mai mō mai. I manatu ia se lau lau le nei fo i nei ma se teimi tā ua. E watu ai se tau talanga ia ma se whatala tanonga. Ia ono le so, o le urua i aso o whatino ai le urua i fontanga ka peneta. Ia mo le nei fo i tau sanga. Tato porkala me uma i le au ililinga ma le ato tonga li poti fontanga le kapeneta i le so. I tau puta ua e te tau peo na lo mona ai le tato watunu. Ia manisi o wha moe moenga o le so. O manatua i e whai al porkala me nei ia e meise ai. O le ua i aso le nei o le fatoa matanga luenga tato kapeneta. O wa le wafa whenga iai ma le tapo inga si tato watunu. Mātou whatala whātua i le nanga whaaloalo i lau mō mai Samoa, ma alo ngā lue i a mālo whaile on sai. Whaiva matiute mga luenga ua tātou taua wā mea. Wale a matanga o tātou ngā luenga ni tau sanga. Whatala whātua whoi le pa ia mani mamalu maurunga o le tātou au Tusitala le tātou o tunu. Alesi Faasalalau, televise, newspaper. Ia mautou whaiva alo whirima ua le mawha whenga iai. Le tātou sotanga wāwana lata Tusitala ia ma le tātou malo ina ia langona ia malama le tunu tau po mo lo tule mai. Mo mua o nei le tā le whā o te tuu ai le tunu i se whainga malanga whapitoa o tu inatu mo le malo Amerika Samoa i le walauria whapitoa mo le malo Amerika Samoa le riko vana. La sa tai ao le atatala lo inai se wire of sort people. Kuko and le vasa communication cable. O le nei wire Faasalalau ua iai le taritonunga. E re ngata i nā o ngā mo le malo Amerika Samoa. Ai iai le itu le leia o ngā mo le soso ina mai. Mo le tātou watunu i wha le leia atili. O le tātou sota inga o mea tau. Wai fa te konolosi o wa tātou internet connections, Wi-Fi ma mea uma whapena i sota inga numa social media ma mea uma e ala i penga ta whailangi ma ale whiwhinei ta alwha. La mātou malanga i se walau ria whapitoa ma le fionga le Minister of sota inga te o mea ngasiata tenu wasa ma le rio ia ma whaurulunga o mtanga ruenga a tātou malo. Lo mātou malanga whātasi fōi ia ma le whamoe moe i le komsino leo leo. E whātara no ai nisi o mta upu o lo Afia te le tātou tengini nei. O whala au whasaina. Lo whapena ona mai tau ina i fōi o se tasi nei o Afianga. Le vāo mo tu e lua. E le ngata e le au ina atu i nei o nisi fōi o whala au whasaina. A whapena fōi una tātou mo waina nisi o mea lo au ina mai. La fo itu o le vai tutuila mamanu.
Se avano le lei foi nei, le amatua wha mautu, wai so te inga wha wau malo. Ina ia tala noa ai e inga uma e whai titi ai, ta upu le nei whawhi tauli. E ngata i lea, ia, o le a whatala no i nai nisi om ta upu whalau tele, e ala le tato atoa o Samoa. I le tūlanga o le whalau tele ino om ta upu, e ala i le taupulenga o le atoa o Samoa, le tausanga le nei, i le masino o mati o le whai mei nei Samoa. Nona lua om ta upu, o lea ua whai ngā whanoina le kāpeneta, ma whamaunia le whaunga, al komiti whapitoa, sa lato whiriwhiriina taita i whono uma o whono whaavai ale tātou watunu. I le vai aso na tia nei, ia na tāpena mai ai le nei whaamoe moe, sa tu ina mai ai le i manawa ngā luenga o lātau sangafo. Sa tu ina mai ai le whai unga ale tātou komiti o interview sa whai, ma le lātou tāpenanga o i, ua iu iai le lātou whai unga, e winga i le whiriwhiriina uma o taitei whono teitasi o i tū malo whono whaavai uma i lima sutasi tonu o le tātou tino. Mai lo ngang whaalalo o te manatu o le tūlanga lo i nei e whaai loa ai taulu manga uma o e u whiriwhiria. Ai o te lei tō laulawina i lātou o e u whiriwhiria e vea ma taitei whono. O le nei whaai unga o se whaai unga i lunga u whaavai i luna o ni ai e ingo na tu ina tu ai Faasalalau ma whainga whaavai fōko le tātou mano le nei pai inga. So se tangata au le a fia a vea matai te whono. E te tauna o ia awala e pei o ai e ingo lo Faasalalau wai so se ngā luenga na malo. I e mwhainga whaavai le tātou mano e ala imta ngā luenga mwhala popitonga. E sa tu ina tu ai Faasisilanga o i lātou uma e fia a vea matai te whono o le a tatau o na tusi apalai uma mai. Ia i lātou ma le pēno e ui atu le tanga lengo tinamta mai tai. A wāle fia vea i lātou te whono. I le li poti watu ina mai e le komiti whapitoa sa lātou whaia le iloilonga ma whaia iai le whai unga. E iai inisio i lātou na apalai mai, o Afioga ile Palemia. E iai inisio i Palemia e le apalai. E iai nisi o ri Palemia na apalai mai a na whaaria le lātou te te i le poloketi. E iai fwoi nisi o Palemia na apalai mai a lango i le whaamoe moe o le poloketi i 2 miliona. Ia ma ua whai ui naim whaamaoni al kāpeneta e toa whaa Palemia o i tū malo e toa whaa e lei au maia ni a lātou tusi apalai e ala i le whaatino ino le o le tū malo le pā, e le i apalai le lātou Palemia. Lona lua o le tū malo whaleata tolu, e le i apalai le lātou Palemia. Lona whā o le tū malo whalea lupo, e le i apalai fo le lātou Palemia. Ea, lona whā, lona tolu lona whā, o le tū malo o Faasalalau. Faasalalau nu me le lua, e le i apalai fo le lātou Palemia. O tu manola nei, o le na whiriwhiri ai komiti. O i lātou na apalai, o le u whatau nu i ai le whiriwhiringa mo le vea o e na awai i le Faasalalau no application. E whiriwhiri ai lātou o la tō lau lau inatu, o lātou suafa i le teimi tō lau lau ai tu mano ia. O isi tu mano e lima, i lalo o le vaenga whao whai e le chapipi. O i tū malo ia sa lātou langolangoina le poloketi ma le ato toa. E le iaiso lātou wanganga te te i le poloketi, ai sa mai le lātou langolango, e fia vea i lātou ma taitei whono o ia poloketi uma. Ma o lea ua whaia iai le whai unga al kāpeneta, e tō fia fo i lātou, e vea ma taitei whono o i tū malo nei. E iai le tū malo o vai maunga whā, e ei lei tū malo o vai maunga whā, mai lei tū malo vai maunga tōr, e ei lei tū malo e
tu malo vai maunga tulau lava. Le tu malo vai maunga wha, le tu malo vai maunga tolu, le tu malo Faasalalau numela tolu, o le tu malo o ale pata I tu pai lalo, o le tu malo o le vaa o fonti, o le tu malo o mai singano lua, ma le tu malo si umu, ia ma le tu malo Faasalalau numela tolu. O tu malo nei, mo whiriwhiria o lato sui au wai, ina ia vea matai teifono o lato I tu malo. Peitai o le anava le vaenga whauwhai, whatuatua I le atua I pui ale lei, e afu ai le whiriwhiria o lato I te tauna au tau aveina le bloketi. Ma o tu malo la nei o leo whiriwhiria ai le taito o lua o tu malo, e afi ai tu malo o leo o tō lau inatu. O isi tu malo e lima, o isi vaenga whauwhai, na lato maitawina lo lato apalai I le avanoa, ai lato te tee I le bloketi. Le foi lana whai eri whai unga le vaenga whauwhai, ma le vaenga na whiriwhiria ia le Committee Whapitoa interviews e le au wai I lato le whiriwhiringa o te whono o Committee o Whono Whawai. Mai wo manato lau tō lau ina atu I lato o leo o whiriwhiria aloa ia, e le tātou Committee o whiriwhiringa o interviews na whai mo te whono. Ia e mai sere whai unga o leo whamaoni ka peneta. Mua, o vai maunga mua o lona te whono, Afioga ia paunga tala le lei paunga. Vai maunga lona lua o tamale tā, Tai Mang Jensen, ma le tai, rena tai Victor Tamapua. Vai maunga lona tolu o te whono o le sunga ia nonu Laulu Williams Mawia, ma le Afioga ia tai o li iseu fiti ai masu. Vai maunga wha o tonu ufua mori misi ma tualau le lei Cram Lima. Faleata numera tasi o manu le leua Polataivao torvai. Faleata numera lua o le Afioga ia le atinu Wayne Fong so ialo ma muau whaalele Mary Taeu. Faleata numera tolu o Poloa o Paloa Louis James Towers. Faleata numera wha o Ale Bena Ali. Sanganga numera tasi o Samaina Kivisome Tau le Papa. Sanganga numera lua le tofa ia fata Ryan Schuster. Sanganga numera tasi o le tofa ia fesolai a Upolu tuinga mala. Ana lofi numera lua o le Afioga ia ai ono a leki Ekeroma. Ana lofi numera tolu le Afioga ia ngaseata valilio tanuwa. Fale la time sa matau tofa ia tele ai Christian au sa Afioga ia tupai Saimasi John. Si umu o le Afioga ia tuu ana si leota ma le Afioga ia whaalongo a swao ka peri. Fale alili o le Afioga ia tuelupe o nisemo. Fale alili lua o le Afioga ia maiava mono a safo. Loto fanga o le Afioga ia fiemena o mimtaafa o le Afioga ia fiola Yosua. I tu malo le pa o tupua John Tupua. Ali pata I tu pai lalo o le vaotongo Rodney Chang. Ma le Afioga ia whale o mawaenga titi mai tafua. Ali pata I tu pai lunga o le Afioga ia tafua Edmund Taufua. Va o fonti fui mono tui vaitolo ma le Afioga ia mau usiosi pui mai. Ano amaua le Afioga ia to mata Nora Leota. Faasalalau numera tasi le tinganga matafi lawina. Faasalalau numera lua le Afioga ia mangele se kati fioi. Faasalalau numera tolu le Afioga ia pali te o maspau manamula urusami leota. Faasalalau fa Afioga ia tea to alapeato. Faasalalau numera 5 le Afioga ia vui I ingasione. Nanga I maunga tasi au Paul vaeao sa le aula. Vaeao sa umalo alofipo. Nanga I maunga numera 2 le Afioga ia sewa muri fasitoma. Nanga I whamonga numera tasi to whai ala vea Solomona Paulo.
Tangai whamongo no mele lua, Faasalalau, Lilo tu Ianuari. Tangai whamongo no mele toru, Laaulialemalietoa le Watea. Mai singano no mele tasi, le Afioga ia ile Palemia tau tofi Roma. Mai singano no mele lua, Motu Pua, Seve, Henry. Feleti Pali, Matangaloa. Fale alupo tu ima Seve, Poto se Montafa. Ala tau sifo tau tu ave la faitele Valoanga. Sa lenga tasi tu la fono David Hunter. Sa lenga lua le lua sangato Karene. Palau di tasi Muripola ana Rosa ale Morioo. Palau di lua Fiu Bonifacio Vasa. Palau di tolu Ayolupo Tea Misa Tony Ayolupo. Ia masatu paitea asiata sa le vau le hoa. Ia, o manatu o le taunuunga le nā o le tātou whiwhiringa, o le tātou komiti ma ua whamaunia fo'i e le tātou kāpeneta, o le taotonga le nā o le tātou whainga whiwhiringa e alai whiwhiringa mō teitei whono. Pean whasisi le atu e toa se fulu ma le tasi tu malo o loo iai le tūlanga o teitei whono so whatasi. A le whasfuru isi tu malo uma e nā le taito o tasi teitei whono. O lo whea ngai ma ia i tu malo. O le nganga maualunga ma le wha moe moe. Ina ia ta oto le lei le whainga wha vae na mafuai. O na ta pena le whiwhiringa le nei. Ia i lātou e apalai mai. Ma lātou e talia talsanga. Ma i lātou e le i te ena. Le wha moe moe. O le apalai mai i awanoa whatei te whono. Ia, o manatuai o nai mata upuia Samoa i lau whaafonga mai. Ina ia ta oto e le angatonu le whiwhiringa o teitei whono le vai aso nei. O lo whanga solo e interviews umalava i whono whaavai tei tasi. Whiwhiri ai lau whainga luenga i tō lima. Whaatulanga ai e teitei whono ia o tō laulau inatu sui au ai o komiti o whono whaavai. Whaatulanga i loa o le au suia le whono atoa. A komiti uma, au whainga luenga uma, ma teitei whono uma o whono whaavai. O le au suia i le aso rusu wiva tolu tasi. E lua whono e whai i nei tūmua. Tasi le whono e Faasalalau whai. A mai moe o tātou malo o i. E whawhola umai a ia inga whainga whaavai. Whau ma mea uma o lewa lima teitei nai. Le wha ngā io ina uma. O le porkalame. O le porkalame mo atina ina o nuu mai tū malo. E ala le tātou poloketi miliona. Ia, na manatu lea o na o le tāu o le tātou mtaupu nei. Au whanga solo tau rumanga o ngā luenga, mta ngā luenga. Ua tawai o na whailo. Mōre silifia le atinu, langa o le lava e tele ia e tuwhi sili mai po o whē me ua ngā i eita o rumanga o le whiwhiringa o tātou teiti whono. Ia, ai la whatu le tātou au Tusitala, ia ni mtaupu e whila ngā. O le tātou porkalame e whalau te reina e ala i whai unga al kāpeneta i le so. O toa whataunu ina les whareile asau nei. Ia, malenganga whaaloala. Alo whaftai, alo sambuai na uwhiona tai i tunu. Mia te ko ita tau ko mai ni tu vai ai ola ofisili mo fa mo le la uwhiona. O le mata upu le te phone. Ia le hoa malino au whala i whaamala mwana koi e la uwhiona le Palemia o nisio vai. Ia ola ofisili. Pei anga tonu lava i sui o le vai no whau whaia le HRPP le whapea i le i apangan. O na olo te e i le poloketi. O le te mauti loa na manino lava i lau Samoa i le i fo i whainga malo lomo Christmas. Ia e pei fo i na manino fo i Feiloaiga ma le taitai o le tua mai. O lo whapea mai e le o le te a ilato e le o te o na poloketi. Ai pei o lo te o na o le process. O le process lea ia e a fuai o na te ai lo te e le poloketi o 2 miliona tala. Sili la fama mole la uwhiona. Po o whea tonu le sao. Po o le tusi na mai tauni mai na la uwhiona o lo o au mai ai o lo te e poloketi. Po o te e le process. Ia, whaftai mo le siri.
O le ripoti lena mai latou na whaia le interview. O le tusi a Afioga le alana o whai o whai ia I latou ia to o lima. Na te te il bloketi to te te le I whainga wha violent wha tula ngatu le malo. Pa mamamanga na no mai na mafu ai o na whai whai o ngal komiti le mena na. Mai sa ti tiro vo el kapeneta le whairan whai ngomuri na mai tau binai o le mena na nantu. O le sila mai nga whakataila o whionga, o le sila mai nga o la ofisiri whamango. Ia, mo le tu malu le o Faasalalau numero 2. Le oto e tō whia ia le whionga ia maia le se kati whia ia e rea po ina taitai fo. A le te mane tunga le o whionga o lea sa ia le tau kuvo lea tau kutau whainga whare tale. A le tu malu. Ia lea po ina whamani a ile whaonga sise. Ele Afioga ia mami le tupe o kolo keti o le miliona tala. A le o mai tala o whionga wa lia e mai. Pe whawhi po lea le whainga o lea le process. Ua toi tō whia ia le Afioga ia mami le rea mo taitai fonu. Ia au lea na saisaitia ile. O lea na saisaitia ile ta upo whainga whalota. Le foi a ninga o lo whate a mane Afioga ma iwa. Whaman mole lau whionga pen whainga whaman. Ia, whaftai mo fisiri, tato o fisiri mo mua. Le whionga ia mangele I whamsinonga. Ele o whamauni e ngāle whapea o whaunga se tupi. O le taimi na whaunga ai tupi. Al whamani nonga o tūlanga le ieitua inga o le whamani nonga whapea o whaunga se tupi. O lo manino le susu enga na whai. O le tupe ana whaunga mo le atina ena o le tumaro. A le whai unga le na whai le whamsinonga. O le taimi na whaatino ai le distributing o le whantlawa ia. E rea mai ala tūlanga o le mena I whanota toso mai e whamania le misuse of funds. Mena tauan whamamalama. O le tūlanga le melea e le Ia la se whamaninga whapea ua tawhi ai le apalai o mangele. O no whamangia, wana whaunai wala tua inga na lena sa. Apea waru mangele whaunga tupe whai o na whale mana mea. E leo iai se whamaunia ngon nai mena tupu. O le tupe na whaunga na toa elu umalawa e whaunga e whai ili whalo li tu malo. O le tupe na watu e whai to tongi. Au novo mangele ma ave whai ili whalo li tu malo. Ona ele I umal whalo li tu malo. Ila se me tutongi tanga twenga luenga reise me ovaia. E tau na avele tupe whai ili whalo li malo. Whalo li tu malo I uma. O te whiwhilinga lena sau nei I le whainga interview mo te I whonu. E nā mangele ana palai. Ma ele I apalai le sui o le tu malo. Ma le tutuunga le whapea e le te tauna piki mangele ona o le te ali tu malo. O lato. O lo te te ia mangele tanu mai lava le whainga palota. Ma e te taula matua manino le e le tau fia I le whainga le malo. I le whiwhilinga. I le ala aniotonu. Whiwhiri ele te I whono mo le tu malo. Whiwhiri mangele ona na o ia na apalai. Ma o ia le tangata o lena qualify. Ona o ia na uia au wala whainga whamai. Apalai mo le te whono. A whiwhiringa ia le tu malo. I le mele tupu mai le mea mtau whala toi whale. Ia o te tono le mena le wā mangele malo le tu malo. Ia e fofo la mea na tau. A le whaiunga lewa batu e le malo. I le tangata e tūla I tau awe bloketi mo le siri matau sana. O mangele lewa ave whiwhiri ma whainte te whono. Ano whaktai, tasi ala o siri whamamule tau kule te te kore. Hei o leo te manatua me na Samoa lau whio. E toa whani si o tō wele ia ni apalai, ni misi na apalai pe sa o whamamule le awhia I maloi tū malo. Waina le sto a ulu whamamule lau whio ma. O te re ronis, na ua malo tu malo ele iese si me ma apalai fatas. A te le ma ua la po ai nisi o tu malo na ele I whaini interviews. Whaktai mlea manoa. O na lea tūri tatou taimi a e tolu o whisili mō lawa whionga. O la whisili mō mua. Lawa whionga lea se tūlanga o iai le laka pisa mō. Ma le tupe lea sa au mai Australia.
po le a faiesta so yuni la kapifo. Lona lua ofisili le ase whaatau tonga o iaile forensic audits. Ma le ofisili muri la Afioga. Le ase whai unga le kapeneta i le so Upolu malo le ua wha malolo. Ia me whaaloa lava whawhitai. O tātou lakapi, ia o le lava e whaasolo ia whaitana inga i le wā o le tātou malo Australia. E peon sirfia, ia o le tupe elena tu ina mai Australia. Ua ui mai le malo. O le fisiri la le malo Samoa le malo Australia. O fea e vase e le leina whainga whaavai o le afianga o le malo i whaasoso ino le tupe lea. I tai o lo mai tau le tātou malo. I le o ta oto i le angatonu tātou inu la kapi Samoa. O le whai te tenga le nā. Ma o umana matula o avea i le uni la kapi Samoa. A whai o le pūlenga le wha le tonu. Sui le pūlenga o le kapi. E le mawhai o na tango fia le malo. O tana no ino le tupe le wha avao malo mai Australia. Ma le malo Samoa. A e vai atu e le o ta oto i le angatonu mea nga i le tupe lea. E la ua mai ai o na whai el whiutana inga ma le uni la kapi sui o nisi le uni la kapi Samoa e anga e fo i el whawhitau. A le malo i o lo tapena e mai tupe le wha o ngā mo le uni la kapi Samoa. A e tatau o na fo i el whawhitau i le tupu. Le wha le tonu le pūlenga le uni la kapi. O la ua la fo i ala tau. Me ono whai atu o umana o mai ma tele tala noa mam whinaunga o mai fo i le presidente o le uni ma tala noa. O mana whaila tali ana mula urusani. It's not about the board or them. It's about Samoa mana na kapi whai i lele. O le vai el malo. E le ma whai o na whamamuru le tupe le le uni e Samoa pe a vai atu le wha le tonu. E ta tau na fo ia le iai o la le tari o le mea. La le tari o results. O feo iai le tato sublima le temini. Tato tufia. Ele tato tufia le tato savage, o tato tufia. O le maua lalo le nao le mele o tato wo i e temine ni. A wana whapeo ma le temine o le lei tato results ma le lei mea uma. Ala me la afsiringi o la sale lei. Al mena le temine umana tuai e te tau o na whaile fufuanga. Sui le pūlenga a le uni la kapia Samoa. O na aungo fia lo le malo e lango sa i ngā tupe uma. A watu nisi tupe whau e wha leia tātou la kapi. O le sipsili ia o sa u tu inatu fo i whamtalanga winga i le so Upolu tātou malo wa le si Faasalalau. Le so sa whataranoina e ka peneta le whai unga le ngā whono. Na tu ina mai e le komiti whapitoa sa lato wilo i loa le susuenga sa whatino. Whitai o le taimi lawa e tasi, sa tu ina mai eile tusi whamawai, a le Afioga Ianuari tu le tufunga. Le fo isa avem so Upolu tātou malo. Ia, mai o leto e fsiringi ai loa le kapeneta, le whai unga na whatino e pisasi. Ia ua olo e tūlanga ua talia loa ia le whamawai nga a le sa avem so Upolu malo. Pei fo nea wanoa se taimi, anga o lea tulturia i mo tutuila. Ian Feiloaiga foi le mamori le nganga whawhtaitu langa lo i le tau tua voi le tamari i le tunu. A le lava u wha mawai mai ono mea na tupu e ala le tau puntu le mai mo le. Tuso inga ma le tona inga sa iei le whawhitau li tupu le se o whamtalanga tu ina mai mo le tatou sila fia le tatou tunu. A wale se ofisili? O le tatou forensic audit, ia o le ua maia o na Feiloaiga le tātou Upolu nei. Pensil fia e whaisi lawe o le tātou forensics audit nei. Taunu mai whai ngā malo i te tonu. O lo tātia le mata upu e i whaisi whai unga au tū. E le mawhai o na mātou muri tai i whai unga na whai eisi whai ngā malo pe a mātou mauti noa. Iai le tūlanga tau penawai i le tūlanga tāre whea ngai mani mea o lo ta o tueli tel tununga. Le sa tiro li poti a toa le masina tiro el komiti al kabinete. E ma toi fo i mai ele li poti tonu e te le fa le tonu li poti na mai momoa. O lo iai le tūlanga le mautonu.
O le mawhaina i eise ato o tō li poti na tuina mai le forensics audit. Ona o le tele o mena ngā Yesu suenga e le maua, wha maunga o le city ma source document. Mai o le uputa tino ma le manatu wha alia na wha o mai il committee al cabinet. E te le afianga o me wha asoli tu la fono o loa afia li poti le nei. I wha unga muni mudi. O lea ua manatu el cabinet ina ua umana whai le ilo i longa o mata upu o loo wātangi ai mea wha leto. O le atu ina atu sao loa le mata upu nei lima o leo leo. Ma lima o le loia sili e wha aua waisu suenga. Ini ai inga ma whai loa ni whai unga po a lava me la o iei. Ini mo lianga mo e afia. Nā tangia ni mea wha soli tu la fono. Na whai le tato forensic audit. Ma o le whai unga muli muli nā leo o le teimini nei. O lau wha se e aturo le loia sili, ma leo leo. Wha tino la tō fo i wha tulangana. O ni soli ngā tu la fono ua wha tino ina. Malo whaakitai, soi whamaria lo whionga le taitai O lava. Ai seitore tulilo atu au tato iei i le vai a aile nā o tupe ia po o le mata upule na awatu nei ale tamaitai lea petai o te fia tulilo atu pe ua iei se le ua tala noa ina po e kapeneta le tupe hoi lea na whaanganga le na au mai tu e whaanga le SOE le State of Emergency lua se lau 5 miliona lea na fesilingia leo mai ia le whainga malo na altasi totongi o whainga rengal malo na lava i le tupe na totoe pe na toe tanga iai i se sa linga po o ame na whaonga i le tupe le na whaonga e le whainga malo le tu mau lea na iai ma whaasolo mai wale sa fesilingia po ele whionga i le taita ele malo le tu mau ia le tupe lea na whaonga e li taimi na o tau nuu mai e kei lona whaonga ina. Halftime of Sili, wa umana sa unol minister tupe. O le anga Yesu suenga ale lato mtanga luenga. I tato tupe lea i le teimo le State of Emergency na ua maroro le wha maroro palmeni. Ma o loa tatia le fionga le minister tupe e lati a meiri li poti tonu le mtanga luenga tupe. Whaftai, na o tuli atu ona o lei i tato i le vai liu lea ai o la o toe taliu mai lola i tato mta upu lea na peona e whunga ina mai i taitai whono. Lena e sao noa e 5 awanoa lea o le awhai ai sa 3 awanoa na iai i totonu o le committee wha ai tu malo o le manager ia o le whailau tusi pe ama le teu tupe ia peta i lea wa 5 ai o lisi vai ngolo ofisili o lea whaanongo atu o nea iei tu malo na e taito lua mai o lato taitai whono ai o lea awa ese ai la le tu langa sui taitai whono awa o tu malo sa iei o lato sui taitai whono pe o le sui taitai whono e iei lava i tutonu o le vai ngol komiti lea sa se fulu 5 ia lena tuu iai ai o komiti la lea wha tu malo e fia ia sui o komiti lea o seto la ilo te mile nei lea whai o sui o komiti ai o ofisiri le toi whamanino atu Aftai mantua le tato no whainga nei no mene to tolu a le usi to 5 ua ia panoa whaapopo e lua ese meri i o momua mantua na le i o matanga te wheporo keti ma le office assistants o vanoa e lua i au whaatulanga. O le sia vanoa ese mai le i au. O le vanoa tangata e vaia ma monita ina poloketi. O le vanoa luna lua tangata e ngafa ma meta utupe ma li poti. Ia o nā toile ma le tuunga mai lalo tangata le office assistants. E 5 ia vanoa na ese le i au, ese tangata whai poloketi, ese tangata e vaia tupe, ese ma le tangata lea e vaia ngā luenga whaatino i tono le monitoring. I te tono le poloketi, 5 i nā wanoa. O tātou komiti, o leo vai o i tuma lo i lalo ifo le whape 5 i nu. E o ale sifururua le sa iai. A o isi lai tuma lo i o vatunu. Le lau whapopo e au tō rusifu. O tiute
sui te fono. E filifili a te fono ia peto e fai se sui te fono pele ai. Ai o filifilinga ia leo abatu ele tato malo te fono sofa tasi tu malo ia sutasi. Pure ala to peto e fai sala to sui te fono ese mai ma te fono ia lua. Alfa tu langana ia na o te fono ia filifili atu. E tato kapeneta. Al filifilinga ia te tonu fono vai pure la tope filifilin la to sui te fono. E wai ei tu malona e lua mai ia o lato tai fono. O tu malona sa iai o lato sui tai fono. E fa pepea la ona tonga fiti pe a o atu nei tai fono o fai pule na iai mua ma lato sui tai fono na iai na wai ma lato. Ai tau nu atu nei tutonu o leisi sui le to luai o le sui na tau ba e mana o tau vai lalo o le fas a pe lango fo'i i le fas pe tai o le amana o fo'i e avatula na ia fo'i sui tai fono fa pe ila ona fofo se fa fita o le tu la i mai i sa matu tere noa i lena na wai ainga whenga wha vai ia na wha mautu e lala mua le sui o le vanga wha o whai i wha tuina bloketi o la fo la o mai ia ia inga wha pe o le whai pule le sui al fast eve ia sui to balu al committee na te fifilia o lesi sui o lesi te fono eve lesi vaenga o le committee na te fifilia o fa mo la baia ia le malo si ana e umia ai le fainga malo le tulanga o fa foi no le tato tau e o voi lai tulanga o le fa foi no le mele sa no mai sui te fono e fifilia la ua o nei mea umana whatulanga iei. Al whai unga o le teranona. E teranona la ua le me pito i siri na tasi i ele la pina ngalo. O ma voi na ave iei le whautua ngana nafi. O a iei nga e batu le malo o ma mea uma. O leo whiwhiri atu la ua to lua. O le sui o le fast ma le whai pule. O la ia teranona me leimo le latu tu malo. O le me pito i siri na mali lia ma iei whatasi ma le tu malo. O le mena na e whai. E pe o tūlanga le te sau no mai e sui te fono. O mena nai whiwhiri e lau. Pe to e whaise la te sui te fono pele e. Whaftai. O le ua ma watu e malanga lau fionga se teimi nei pia uma tātou fono i Amerika Samoa. Ai o le au mai au lazy cable mo sota inga te lewawawe. Is it a submarine cable? O le Laaulialemalietoa na lena mai el kovana. Wa tatala lesi lato submarine cable. E se mai ai mai le lato Hawaii cable le tau whai mai fo e mai le iao mai ai nei. A mai moe lawa ia. E le tau tato misia banoa pe awha pe o leu wala o mai tutui le tato te o atu e mori mawina le lato submarine cable fo lea. A o whatu sa tusa i le vao tato tutui la. E le tai o tato o sao ma le ma le tau mofie la i le internet e tutui la. Sa o lava le na. Tau nuro lava le tutui la. E ese le vabe o na kiliki o lungo telefoni mo mea. E o wala le lato tau. E tau mofie ma mao le internet e tutui la nei lo tato. Fufuanga na leanga ilma fontanga ma le Afioga ile Palemia. Ia polale awala e wha soa mai ei le manuia le. Mo tātou. Mai o te taritonu le me pito i sili na talawhia ngai ma talawhiunga lea o le tātou o e matai tū. Ai o mai al temini nei tu lope ono whai atu. O lo mai tau ina pēr tū langa o le tātou te o ai lo potu le a solo tuai tātou taranonga i le so e alu motu. Ma lo mai tau ina pēr me na o leva na tauna tātou la laa i se si me malo si atu. Ia le lei, tau mo fie sao le tātou internet. Lei whaftai, o le mai tau ina e o mai te mile nei. O le ango ngolo a leina po i landline. Ia, o le lola po le ale mafu anga peta. I tuetuli lo atu malanga le Amerika Samoa. Sa ia i le whautuanga i le tausangan te nei tātou whono muli. Ave, na e sau no ai, ave le whautuanga i le
sui o Samoa i Amerika Samoa au mai se lisi o mea o loo mana umia mo le anga i luma pe o taunu o mai se lisi o mea fi mana umia na whalei ma so e longo mai ia fufuanga e pe o le whawina le staki so whale mo tātou tangata whai ngā renga ia o le ngalue ina fo i o whanua o Samoa i Amerika Samoa. O lo whasolo, o umana avel whatonunga i tātou konsula lai Amerika Samoa tā pena o mai tūlanga ia. Ma lo iai li tūlanga o le development of plans ma me umana whatatia. O le atu e maua i fo i le sifsota inga i le mtau pulena a mai stakis. I le Faasalalau lima suru, Faasalalau le lima selau a vanoa le utoeva o popo mai. Ia mal tūlanga tāuan na o le fo i la tā pena iak. A tūlanga i whare lei atili o le tātou ofisa i tutuila o le mele nā re la whai. Ang tosi fia teminina al tasi al mela ina al tato ofisa mal konsula. Alo iei wha mo lumana e tau whana whai maskato konsula o whaftawa ina. Wai e se tato konsula Samoa ia mo ofisa. Ai tauna iei se trade commissioner. Mo Samoa tutuila ma lo whanga soro huta penanga na. Tato ofisi mo mori wha mo mole. No, Afioga ile Palemia lava. Ah, no sei fua. Ma no sei foi O no. leva aquele que vai. Ma no ia tau sa fo. Ia wa le o mai na tau sanga no le tuai o tai no tato con tanga ma tau wale tai pe mai. Ai wala ofisili e toi tu lo atu pe mata o pui pam pa mai. O no le o fai no ai pa sto tele o na tau wale toi tai fono mai. Ia wa manino lo sa no anga le amatanga. O le tau mai ma poloketi. O le ana una wele malo ina ia avea pea e tai le pon whawai na tangata o lai na whawai fast. Ia a le tūlanga la le tūli lo atu. O ali mafua anga tala whia ngai o ha ai e komiti mafua ai o na. Le toi tu ole ava noa isi sui whai kule tai whonu ai. Pe mwhai na whai ilo ila o whionga e fia mana na mau na tau tūlanga lea. Wai na isi whai kule o lo usanga lea nguma le leina whai ala tau liputs. E pe o lea e au atu ai mai i ilo na tau tatanunga e whate ia. Wale te whono atu. Na paua tangata ia e le o te whono o le tūlai o la tau ere apalai. A whai e te le apalai. E le whenwhiwhiria e le te whono. To whale no lau atua. O le si toa lima. E apalai. A toa mai maltusi te e bloketi. I le mai taula al komiti. O le ale anga apalai e te usau te e bloketi. E le wha mahoni le mea. O inala na mafua i foi. O na le whiwhilia e vea ma tai whono. O na le mai tau al komiti. E le mawhaina sau se tangata e tau awe le te whono ina o whono wāmai. Ai te e bloketi. Nana laina whaatino lava i mena o lono inga atu wāwhenga. I toa whale au le apalai. Ma le toa lima na apalai. Ai toa e wholo mai e tua ma te e bloketi. O le mafu angana na laina o na le whiwhiria. Au la tau lava ia na apalai au noa ma se te e. Lango. O le na veile ava noa. Le si toa lima lena o tō lau atua. Ia, ai fo i malwha malunga le vaenga whawhai. Ono le pui ngā lau. A tō si sila nei ina ua whailwhi ina unga i le whainga pānota. O le maure lena awe. O le poloketi. E tai lava le vaenga whawhai. Ono le popolenga la le mea lea. Tu lau lava. O lo iai suenga o lo muri mai. Suenga na. E leo mana e tango fia le temini, nei poloka ai le whaarunga i rumo le poloketi. Ai muri mai so engana i tu malo o lai ai le teritonunga, na wha le tonu le whaafoifoina. E a fia e lau manisi o whaipule leo le te whiwhiria le temini. E foi manisi o whaipule o lea ua tō fia la le temini, ono leo ua lato muri mawina e lango. A le whaatali e enga i nisi o mea o lea na maitawina, ia, na whao ngā se e tupe. I le vai maola, a solo i lumar ngā lunga. Whirwhiri i lātou fau, whirwhiri i lātou
na te real bloketi whiwhiri la tau wa qualify. Whaasole luma ngā luenga. Alfa moe moe la vai ele vai ringa moe me wa tea. E re ta tau o na whalawhia ni mea vale tonu vai ei. E a whaita te alo lofa le bloketi le nei. Nunuinga e tau na whaamala malama le lei pe na sao uma tau lumanga. Whaasolongo tupe na whaaro. Ia a le whaamoe moe la vai o leo whiwhiri la tau wa qualify. Pi fea, masao, na apalai, le apalai, langolango, le langolango, o leo piti uma la tau ia leo o whatu la i mo teimi nei. Lau whionga whaktai la vai lau saunano. Lau whionga, o le tūlanga fwoi le tūli loa atu ai le whaai unga ua whai ai le tau whiwhiria o ngā ngede. I le tofi o le lato i tū mālo. Manitua o le whamasinonga ia le wai whailo i le aso. O le timing le pe e na sasi ai. O na ua whao ngā i le temi tonu. Na tarata i whainga pālota le matu atu poroketi. O lewa o na apalai tangata, ai whatoa whao ngā i teimi lea. No whionga. Isn't that a misuse of funds? Wa lewa wa whapea mai malo e leo ia ise mea o whao ngā i mangene mōlona na walele. Ai, o lewa ai e whanga sinonga. I la o te tira i sa o whaanongolongo i ai. O le timing lea, o whao ngā i mōlona na walele nei e tūla i mai e whainga pāruta. Nā se te tira o tō punits. Ia, a tonu tau te mau ese ai whauinga i mua men tupu. E tula whono whaavai o le distributing o le bloketi miliona. E le aini ai ai ngā whaapena whai. A o te mil pālota o whaasaan tuftufa. Nena taunu to ia ia whatontonu. Leu whatati e whengu whaavai e taunu whaipu whonga. Pe ala tarata whainga pālota e le taunu to tanga whia me tau bloketi. E tangi ai me tonu rane te Samoa ai. Ma whauinga i whapea. O whao ngā te mise, o whao ngā se mangele morona le lego. Which is to be fair to mangele. Na whao ngā ave mo le paketi mo le lei o le tūmano. Ai re whape o harbi a teia. Le si tū whape e aru rona whaiva i mea pālota. I tangata o no rona taimi o leo whao ngā te mitono le pālota. O se ai ai ngā o leo o tilo i elwhai ngā malo. Transition period. A oro ke me whainga pāloka o wala laka i ngā o whainga ngā pāloka i kaunga i aia. Tam ta puli uma whono wha mai rei o le pāloka ka hawhi e lan melea. O leo na ia whapea u whao ngā e whaipule. Le li teimi nei te whono le teimi nei tupe mo le lato le rei teimi whainga pālota. O se mea nā o ao ina mai ina watutupu mai melea. A whiwhiringa lawa i o mangele i le tūlanga sao. I le o steimi o mōmole na i le lu i lea. Pisa mo fo yo no fa nga tupu tongi fa mai fa ul fali e wa kiria ai mo fa solonga mo lu mana e tan fa ta tia fa nga vai pe no fa mta tele nat ne ya we ni to ya ta ni po fe sao pe na fa nga ya wala se pe fa nga i vinga se e pe fa na ni fa manianga ne ya mo we ni me ni pe le tato mai ta ul palot ya ia mai fai me se fu Ei, ole e a e tu ka sili lava ia tato o fai sau whanga pele i au fia i tono le tanga kapinita pe i se paseni whanga mole au le ia e a o ia o te le i maua mana ia lo fio sao te pisiri ale mat e te uva vetu sautala au te lo se teimi se sau foi mai tutuira no si sao lei ale mat e nei sau le sfarele mo se tari le lei paseni na te mana i ato no pifa Te tonu po se simul muli foi lea. Lau whionga. O lea ua le whale tonu lea na whainai i le sunga a nanai. Ia, le whamawai mai peitai. O ana nea tusipol ofisa, tustusi o le official Palemia por kapineta fo. Mo official Palemia vai ngal sabali, Tusitala o le sabali. E aisea ua le longo tuai mātou. Māsani ai. I whaai unga whai, i le tutofi le o tangata whai ngā duenga whau. Peitai,
O le tali mai, e o ia lato, la teu te leiloa, pe a o lea ua ilunga o Faasalalau ngā tele mababe i le tōwhinga o Fui Makuao, Beth on the Semo. So, o te hia iloa la, o lona ringa, o lea lawa e ia tangata o lea e liki atu ai ia whaai unga whaia kabineta po ai whaai unga ia. A o le io o mai i le ofisa o le whailau tusi tusi o lau ale malo. E abatu e whaai unga whaapea po le ala sa onga. Ia atonu le tausanga whaure ni. O le la whata ati e whainga whaavai sao a taun tato i e. A tato vai ni le mea lea na fia i le whiunga iana nai. Ia o le la wasa tau mate o le forum ni nei tau tala tua. O le forum e mō mai lo whai ma Faasalalau pa. O lea e salo tausanga ni whata ati e sao a ian mele te atu ngadu. Aoro te mila whasi sila ia vanua alo i o. E tauna latu ni tato forum nei. Ena lena tupu mawalfa inga ave sao le mei o Faasalalau ni tau. Ia o le i tato forum nei whasi sila alo i e. Ma mai o tau e. Mai o tau e whaire me lea taun whasi sila. Ia o le la tau whatulanga atu le tato mtau pu whapeo whola le mena o te whasi sila alo i e le swarili le tau pule ia whumpuao ma o tato pisasi. Manisio whai umo le wa umana whatulanga alo ia. O te tonu le tūlanga na ina iauani to eise whenumia i man mene na whesasia i ai. Ese Faasalalau na mai kapeneta, ese Faasalalau mo Faasalalau. Me whaftaila nāua e sao no mai le swafa lea na Faasalalau nei lungo le Facebook. Ke lono winga la nai whaamaonia. Na le fia i loa tonu pe whaamaonia sao. Sa whapeo te whaarialo i ala swarele, ala mareo e fsiri mai e whaamaonia. Whaftai. Whaamaonia o sui alo ia o leo whaopopo i lalo le Komisio Pisasi. Ina ua whetūnai ma avele avanoa whatulanga inisio avanoa o esa i te tono Pisasi mo moa. Le whiunga ia ua whainga fonti. Ia o lewa ia inisio mtanga luengo le la whetūnai i le tato mano. Ai o sui fau o le tato komisi o le Pisasi. Tofi ai le whiunga ia whunpua on Sema. Ia ma le whiunga ia ape nunu maro so far. Sui nao to lua o le tato Pisasi o lewa ia i le teimine nei. E waina inisio tō whinga na whaile so. Ia ato ai ma le whamoe o nisi o Faasalalau o nisi o tato tō whinga o wanoa. Pe whanau tō sirifia ia. O le so e umano i ai le teimi o le tato lo i sili. Ma o lea ua tapenai se tasi e tau avea le tanga luenga mo teimi nei. A o loo whaasolo i tau lumanga o le interview mo sesi e tau avea lo fisa lo i sili. Whapena fo i le tūlanga o le tato audit. Le tūlanga o le tato o kita sili. Sua tu sili, a tato malo. Apena foi ona tapena lona teimi o molo fa nga solo foi tau lumanga o tapena ina le foi avanoa al tato malo tonu mai tato foi nga malo tonu ia ua tapena fai unga i le ofisa sufainga peitai ia ere fa tonu wina o le la ua to ili wel to fa le kapeneta e to Faasalalau le Faasalalau no tato ofisa o sufainga, le la tapena fo le Faasalalau i le teimi nei. Ia, manisi lava o tō whinga i lano le pule sililangolango, i tanga luna te tasi. Asa whai fo inisio whai unga torupe whana i le so. A se i whaile tato Feiloaiga le Palemia na whai loa alo ia o tū loai. E langa le wa sau tō visiri, e tau no tari atu. Lau whiunga la, o whai mapuao la ele o se sui o whanati, o le sui whaopopo la uma ape. O le Pisasi. Sui fau. Sui fau, Sui fau. O lea ua tuumuri ese ia whanati. Ai sui fau leu wha ma vaenga tolo i sa iai. Tolua sui sa iai o lea la ua ave sui fau tolua. Uli puao ma ape. Ia whatasi e ma te fono rotu mo pe te fono le whiunga anon.
Ai le maua se tatou komisina o leo. O lea e whaiu le whaiu le so. A pe tauna o atu le vai so fau a tō lau tatou komisina fau. O iu iei sa i ringa tatou komiti. Ia, whaasolo i fo i lea, tūlanga o le tatou leo. Ia o lo whaatino peranga luenga le whiunga komisina na mulango. Malimtanga luenga le neitei. A utosi si le turunga luenga te le whaasolo. Ia ko kere fifi ko karango mai whalau wasai. Ia msi sifsiri mai. Ia sa tawa watu le whasiri tūrama whai lele ole o atai au whaari mua. Ia wala o whionga minsta o leo. O te iloa o lea e longo mai ma e si la whiaina tūranga lea. Ia ai me sei foi tūranga whai lele ole tatou no whaatasi ai mai whamasino. Wa wakui kai, ia e se iwanga nā ua whaamaunia so tūna whono. Ia pe a mai foi se whaatanga ngā whamasino. Ia sa awe whai mātou whisi komisina le tūmau. Ia ai whaari mai ai e awhamasanga e tāwhia ngai whaari mo sawa le lima le tū. Aula mo whionga o lasa o tō wha i e tūranga. Ia, o le mea usau no i e komisina e tāwhia ngai. Ia lala o kalala whai aku. E pei foi o na church lo au no mo lo la nia ko o la le pe la de fai lo ila ko church o fe ba se ile lenga o kanga ko church no i lo le ava pela se longa e church o fola va sai na fasale mo musu Faasalalau ai fa fe ni le uta ita ir malo ma church o lo la nia ko ni ke mo muti pule le la tonga le ai elo nei tutaua mo lo ngona o le tutaua o le awala ia alert le tunu ia I loa le tunu I la tau nei e whaia le mea le anga le nei o le su e tupe I le tunu e watu pela upu mamafa le nei o tango fia le tangata o whalau whaasaina o lana le nai ata tau a le mele o tupe o su e tupe tangata I le olo le tunu. And that's the most serious matter we ever face now. O sua tupe ila tau le olo whanau, ma olo tangata. Whai pisinisi e? Whatau la tau tā, wale whau la tau whau. Whau me ese. Ai loka tala whenga in me, o se soli tu la whono me tau tia me lea. Ya, e peila na sao no le mene na. Wa o ngā le me leo le Faasalalau ata, e lei ma sesi e tau le vale le me lea. A wafo, le la alu ma nei lunga o lona inga o lona ingoa o lona suafa ma lona nuu. O na alo lea, o le whai te tenga ma le fisoso ani mai le nā. A le pule ma maru ari in whai pule mau e toa tele I tu malo o mai. E li poti mai lana me le o tupu. O I sia tangata te le lo le wali, anga le wakua I runga ka e le lo, o le ko ke a whiri eita makangaka o le, whenga I mea. It's a protection, alert, and a safety valve for everyone. Ina ia mauti noa, ia e loa le o lo iautanam. Ma ia I loa foi le pui puinga, wai, tau te le loa la vai. Al mea ia pe ono fai atu. O le mata opurene. Sa tauna fai se furu rosi kutau sanga taruai. Alal me leu tato vavai. Kau kia fale o kamaka. Kau kia ka vale feo ai. Kau kia lifestyle a kamaka. Ai sa mai fetu pei. Sao mai le tunu. Sao mai alo ma whanau ma mele tupu o matua. Ai, la o toi titi fitus furu lau tai ta whai ngata. O ai la tu utala loa o mai pule Faasalalau. Pero me sa ona, ua fuli le au trakti la sine. O le foi no mai tau tele fa mo mo yo mai. O la le no mena o le au taxi e Afia le kiliva ina. Ia mo le no fouta foi le au fai taxi uma. O no mela yo mai, ele ai ma se si tau mo alo. Na o fo ia fu fu nga tato malo wa fa yo le wala le fa ngata va le la iti kiliva ina. Ia no fouta le leita na te ni mo wa pon me fa ta pun el taxi, ta pun in taxi stand. Pui na tau fa mele fa nga le wali ia ave ta va le la iti o kiliva o me fa pe. Ele fai le to tau mo alo malo
Rino to inga mena nei la nga ye fa nga se ana foi na fai le malo tu la no ta vale pasese so soni mo le tinga no ai tu lo la vai la to lo fa maoni fai pela to tuti ale tele o like sen nampa si o mai o le li potia mai ia o ile pe o malo sino mafuli e fa mata vale la ti fe o ye kiri vai le o na se la patainga o le fa solo la val ngal le muni nei mai sala fai fa no atel sfuru montu a fieta mai tai to torto fa ai maua mai sa va ile aisa ai muni nei ile se me fo o le van fai ia o ai la fai o i tafia o i a matan pui fai il malo e wa nga ine ye lutanga le ngole le a matan tatu boy fai nga le ngala ve mo tatu tunu ia mori le nga fa tele tatu o Faasalalau le tula le aso a foi ta ingo le aso mo fa mo fa tatu tu fero nito san fo fi ai vai atu ya auto tu o mai misi o tau sa tatu fero sa fai meita o mai pe ni tatu fa sana i nei ma tatu tere no ma tatu fa so fo ni tau sama fo me uma e mori le nga fa tele lo to wa fi mai tala mai au e se foi tapo e mai se tatu tunu i moto malawa tafa fio langi o mai tau mai fa tele Samoa le ua tatu wa mata ni tau sama fo le lofa malanga le le tua ia tatu tapo ia faiva mga reno ni tau sama asfarele la fasi sila lo ia tuai le wala ai tatu investment le valele asin nam ta usa pasia le cabinet ole wala ete shareholder tatu vale male wala tsa wilo te nga tu pekton tatu yutos ia la tal tatu por kalame na ka te mai tutuila la no babel tember va ai manu teleina la fa sa mo nei tu la laso ma to wa lo fa telatu ia fu fa mo fa mo nei ba aso e mai se ta malama o boa aso foi mai maria alo va kai